Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka executive member bedipet Jakarta Puliputi ke Khasa Hills Autonomous District Council ke Kong Iban Dublin F Lingdo kelaya thu baka jingmang pisa ban ajing rap shiki lower primary school jong usnam arja arpusau arpusan kalong hadu arpusan lak tingka Hendrai hadu menta ke jing penut deka pisa kalong hadu khat arlak arpusau hajar tingka kani ke jing jubab ke Kong Iban Dublin ke dei halor ke jing keli ben rap balawan ra deka MDC ke NPP nanong po constituency ke Kong Runa Khemdet Hakikan ta kali jengkeli ke beladong mentau sengi, hakador bar mang tingka ke belayat ar sengi. Kakong runa kaloong, hadian bakala puli benya ya ke mang tingka jong ke vote on account, haka gran ke bahan yo, kam shimladan AA ban penmang pisa ya ki primary school, namar kala penken mau baha usnam arja khat saw hadu arja khat khandai, ka executive committee ke jumang pisa hadu lai 100,000 tingka ban ai ki lower primary school, ki bompat juyo jingarap na ka sorkar. Nakaliang kakong Iban Dublin kaloong biang, baka executive committee kan sapet ya ke mang tingka ke bapura. Nakaliang kejunga ako ban penpau ni kong ka jesungu iblay sa isin pat ngila ban nilum kani ka council pengini don nakali sengi pengini tay pat ikajing don kam jogari bakajat penrio pangawang kublay shubu ni syangkuno badan burom paja baro ki member jongka council ni brok away ti ha hakbay bakajing kali melad kali di kong ar kemdet ka jubab kolong ba ya kani ka kam on sedon ondang don kam ban khmi biya daka isi Master Chairman second dia nasyukwa ban yo jingtip hang ne adin bangalay go through ya kaneka vote of account ngai I ha kaneka grant number 8 ka grant number 7 akabaya day pat ka financial assistance to primary school ka long plan ngakan mau bahag ki isi ki pamensyua ko po jonga kata arajar khatsau hadu hajar khat khandai kadon ka jing penmang nakaliang jongka isi ya kan ka financial assistance ka ba life nriu ha nakabanta ka wi pakawai ka nakabanta ki primary school hato kan ka isi kadon yang karkom perkhat mai halor kan ka benta ti habai dei baka jingli ki ikong mo hangni ong baka ni ka supplementary ka jubab ka bangila ban ni kren ka session ni ka department ka sapan create kat kum ka record ka badon Master Chairman kat kum bangatip lada kadon ni em kata ka record rei kani kalong ka banga layo ban ai sya ki primary school hagatu ka por ka jonga ka balong life nreja ngasukwa tang pantip lada kindang continue ni em ya kaneka jingerap yaki primary school kat kum ka notification yaki primary school la shimtino daga soka jala nadu usnem khat khandai spa prapsau ka KHDC kelas tang ban ai ke jingerap shiki primary school nadu uni financial year aja khandau haduk menta bat kalabu jingmang ru katkum ke jingdan pisa ka office kani kalong kum ke jingerap yaki LP school ki bompat yo jingerap na kanu ke scheme sarkar jala bah kini kisnem baladep ke jingmang kalakiu shika absan laktingka bat na kabenta usnem arjar opsan kalabu absan lak bat ke jingpenlut kalong baro khat arlak absau hajar haduk menta ngarung skwa ban kren halor ka jingkren jungi kongrona long ingi kwa tang ka jingshai te hakatam ka balale ni juyo ya kalai 100,000 tingka teka isi ka bamenta habangi I hakate ka budget ba kamdon ka jing mang pisa te pinang continue ban ai ne pinum ai shu tang katta bagin shai ba pin ai ne pim ai shu ye kaniru ka isi kan sapel bat ngin sap kham kren khampnya on dala de ka full budget session songkonor badan burom naka jubab jong IM mentan ngayo suba haka financial ya ka baladep ka bankut menta ka jingmang ya ka education ka don afsan lak denre la pelut tang hat arlak jagamut ka hapo jong gani ka financial year menta ka dangdon ka pisa ka basa sakumba hat arlak steng lani hat lailak dengan kuat pantip nakaliang jong IM don em ka jingtu ban
ban ai ya kini ke pisah ke basa hapo kini ke financial year ya baru kini ke MDC ke bementa nah teraila ada pilih kumta kan yarap sibun kamta kini ke MDC betumai pindang yo lah menta hapo kini financial year ya kini ke pisah ke basa hai ho ikaning sa decide mo in sa shim karai da ka isi brokaway syukra berburung kapur kam don syu kadon stang hapo kalai kui terik dengan kuat ya ka assurance nakaliang jeng iam dan ni nakaliang jeng siam ban penpau ba la kumnu bayakan ni ka pisah ka basa ban ya pialang nak benta baro ke MDC lain juga mas syukur dan berom jika ni kepisah kepada kesak na so pengidiman sim ko makalat ke benta ke jungi na menta ban ajing rap iki khatam di school kiba misal yo jirap na kono kan department tinggal so kan ni bentangin sim bangin beteng ni ke kap Songkonor badan buram ngaru ngasu bu jingkerpat berit lakaliang kajonga syaka isi beridon kini kisiru ngelawan syakoi kasnong banganum jer kerteng ba ka school kamdan na ka ben bansyong ngamtip beli kiwanwat yang syadu syapo lapan ring amban si bangalik bangan jungo ngadon ru kidur haladi bangason tang ka ben bansyong rumdon tingong daka isi ka simkya bakan ai kumbaju ai kipur ki balik kane kan yarap ya KMDC ki jongi hi yang i boro arpu kendaingan bangin yo ban bei pisah kendiat alis bakin yo ban pendon kam hakata ka benta ka ba mo ka jinge ka ba kicem hai ni por ba menta kublish bun Shongknor badan buram ban shim benta abede bat kani ka jingkeli ka balawan ra de MDC badan buram na nongpo tina kaliang ka jongaru ngayeng hangi bat banga kwa ban yasmo nakaliang ka jong ka isi ba hot ya kani ka grane ni la juai be kat kum ka mo ka financial position jong ka council handrei pat kat kum ka jingkan mau ka jonga banadu arhajar khandai ka bangala long kum ka MDC nimpat judo ya kani ka gran ini bat nga snow banong hangi baki babon balang ki constituency baper ringkat ba ka constituency ka jongaru ki school ki bamyo jingerap na ka sarkar ki bashu lese depend hi na ka jing yo hi na ladi bat ka bamla ban kot lese ban siu ya ka tulap jong kinong hikai tengang scam ba ka isi kanailem ya ka assurance bangas ngo bamde ban canceling ya kani namar kani kalong kabadon kam kabanyarap ya ki school shanong kendong bat sa kawai ka jingkaling ako ban bu hang ni ya ka isi bat kam tami em in charge of education lada idon em ka jing thmu ba ka isi ba lese ban ya khun biang sa shise namar ba kani ka subject hi jong ka council hidon em ka jing thmu ba lese ka ba ya kren bat ka state government ka ba ya kani ka subject ba ngin yo biang sa shise ti habang ipet na kani ka para 6 mo daga bajuba PE mo i congress pat iba Ricky ti katkum ka paragraph ka banriu jangka 6 schedule ka aibor ka district council banseng yaki primary school kata kala banlong baki la banseng le national le penya yaki primary school ki dispensary extra ka penbiang shishu ban penklan na ka benta ka tien hakarukom long ka baki primary education ki la ban ai haki primary school hapo ka district nitip baro ba haka council session kabala penlong haka arpo terik ubnai bahnyo khat khandai spa khandai puar kaying dorbar kala deplat ya ka official resolution kabatrwa ban IT ya ka managing penyat ban control of primary education haduk kapor ba ka ADC kan sadon hakabor ban shimbiang ya ka ju ka isi bathamai kan sapet bnya ya ka khamha bat kiwe ki management ban control jangki school kita kilong kum ban bu ya ka tin hakarukom bakini ki school kila ban penyat ya kani ka kam danghap banti bnya Shongknor badan buram tangkawe kabangakwa kabayam in charge dong ke education bapin ai lem ya ka assurance kabanga ngala bu takmat jong ke yeng
kabas ngobha kabaya kani kagrani ni ngala kali api mene ba amdei ban penduk satya Naga leng jungi kong isi kong mga penpau mene ba ka kis school kiba macam layo jirap no i don kam ka jing irap ni kmi na leng jungi ke MDC kat nilai na leng council dia ka bade ni ke pisah ka badang sa na leng jungi nyai beteng ban ngi nyai beteng ni ru na ka bada ki sistem di banwan ta ka bada bi jing rap ni school dia ka bade pat ba ka tu ka jing kwa ka jung pi ha ka bade ba ka benta ka ba kum dong ni kun kini ka benta jong ka jing shimno ya ka LP na ka discouncil siya ka suka jilaban kami kalau dia ke subjek kawin na pada ka benta ka bala bon teli kisnam kelas tengah council dan kalian jungi ke council Sofia na kalian jungi ha ka bari ban pe ha bari ka boleh ka puti jungi na kalian ka jungi ke council nyai ni kong ya ka bangila balang lang ngin bud din chwa ya ke ai ka isi ke bari bar na duk menchwa ke steps ke bikila le halor ka ni ka subjek ti halor ang ngila yo ban compile ya ka step tikin bagi ni isi ke bari dan kalian jungi ngin sapet pakai ai ka bangila penyele apa rekat lang bukan kayeng